ka channel min lo thlir sak thin tu zong zong te hlim takin chi bai thaber karan buk le cheunia ole tun tuma chuan North Mizoram District Missions Conference voi somli pathum na in buat sai na lam milo hoite ang in kumtin October tha chornin hunung bera hian District Missions Conference man thin ani alo thleng don hnai ta October tha alo de don conference sang hal hel om to hle mai tiro u conference na mun tur biak in sak mek le sumsui khwa le quarters te in thlir tiang sumsui khwa te le biak in sak lai mek te le kan pastor quarters te le abe bom thil sang sang video mu nom tak tak mai miron bua sai sak tu hi hei tu na kan mu ang hian unaw pa lel chan dama sumsui kaushan piwai ti tlangwal fel tak mai ani atlom ngai na le ain pek na hi aro pui khop mai ani zara hian khom pui in bua sai na turin kan lo thlir thei don ani boy chung le in dai lo em chungin video te report te interview te hial mai minron bua sai sak hi awan lom tak kan lom em ani achunga lom thu ti tak zitin kan han soi ani ole a video lam hoi tanila sumsui khwa alo landan tlem te in thlir masa ila chuan comment hi a video ron la tu ngei mai unaw pa chanda mana alak na le a comment te ilo ngai thla in lo thirang a top thin lo thiro a mu nom don ania a phur om vet to ania khwa lami veng thar ku walbeng road lunglei road ani ku lai khu midum kham ron chu chho na che khulai kha kan sianga bazar sumsui bazar lamkal thian zone kan sianga hi walbeng road chak chi a hian ania ti chuan in hi lama hian engemaw zat a oma sumsui a hian in hi in zahni chuang khat kan nia chumia chon ko khran in hi somriat vel kan oma ko khran member hi aza chiang tak chon ka soi theilowa zathum som sari tanga zathum somriat chhoveli kan oma tiang chu kan nia lungrol takin kan kala bekin kan sa khu tilama bekin lu lai kan nia khu middle school kot ona kula ku kong pui bul bekin atanga hnai kan conference na tur tanga hnai te nia khulai te khu parking na tur ro man nia khulai khu counter number 1 tur mi khol mo na tur khani kong pui bul chi helai khoron lu chawa lalo te a khan ku ma khu kan to counter number 1 turani a kha kan lo se lom don ne ti chon ku playground te ania he tilama hian tiana om thaya ku lai vela kon heng lai vela chau hi in kong bui bul vel chau hi inamo kan ti thina elama ron kal ho hian ani lawani in ku tilama te kon lama te kon in ingama za ta oma ahla lo ni pandara tangin helai pe chu kan khom puni tur tangin ku kan pastor quarter ania ti chuan mi feel playground khang lama tanga kong chuk kha kan siang lam tlang so lai tlang lam mi thlang lama kwan biak in tuna chong kan le kon in ingama zat ko khan in po ala oma lama kwan counter number 2 om thung do na ti chuan sumsui khuwa hi ti hen veng ni ang deuin kanin thena kho khat si hi lama kwan tuna helama mi te po an la in khom thla tanga amor chu lama kwan in chu atlem zok to ani ti kha kan lo shebokanga ti chuan ti kwan kong I feel thang lama hon kong kal tla kwan lama counter number 2 chu om do ne ni lama kwan kal to lo te tan kal to te chuan kan si anga ing te hi lai middle school ko thimi khol mo na tur kam tar number 1 tur khania ti chuan khung te khu parking na na rem don em a he lam hi khu dum kam walbeng road anti khani hi si khuwa elmang zong ang theilo ma se thei chin kan han la ani biak in saklai mek lam thlir chhun zom le ila sumsui biak in hi conference thleng tur an ni awangin an han salian em mai khopa North Mizoram District chunga biak in lian ber ani mai ome aro puidon khop pania
bial tu pastor hovin ko shan ho ten rim takin an lo thok mup mai ani chuwangin conference sang ni somni pathum hi aphur om to te mai ania phur takle thanem ngai takin khom pui kal turin ni loin bua sai mup panghu o tharau bo seng khom tu te khonge in bua sai tak ang u hi platform khania he lam hi anung lam pang hi athut thei don boka khruai tu te thutna tura ruwa man deu ania bial khruai tu te ne na tul thei ang rem chang chu chon khi lam khi gallery he ton ton na oma hian bo sai mupa amaro chu duangin in bo sai ne chu kan la kal pui fel thei lawa ti rol chuan kan thei to pan chuani chung hi chak lam ne ko bang thela lai tura ruwa man ania ma su tu na chuan kan la ti thei ri lawa kina hun tamzo kan nei huna te kan la ti tura kan ngai ani hi bek in chung chu ne bek in zaw ve pangai tak chu ani adung fit somriat awang fit somli panga veranda a oma chon helama anung lama hian he gallery hi achong hela hi nakina la pin phui turati ania bek in pe hun lu huna chuan mar chu tu na chuan hela hi thian atlang ri dona kinglai te khela pin turati ne kan pin mang lo mai thia mar chu thei to pa decoration lamin boi pui kan tuma ceiling hi kan ti man lo mel bok ani ole hi sumsi UPC bek in sakmek la lu lo ania ma se non Mizoram district mission department conference hena tur ne hi dar bom velte ama te hi kan plaster manang em chu kan shelawa achung chu plaster vek to ania kan soi thin to angin adung hi fit somriat awang fit somli panga ne hi veranda malamania chone hi la hi poi zawa hi chauka te hi thia vek turan hengla hi ti fai vek turania ti chuan helam panga hian helaya hian pandal zar phei tumania hela hi azaw khop maya mi enga maza chun leng tura kan nga ya hei tuk ver khi ti khian a om phei tlon veka ti chuan ki lai dar bom velkin la pei lawa pon hi la plaster lo ne tuk ver hi chun akira an la ron vu don ani ta hian non Mizoram district mission department conference voi somli pathumna chen kan tuma kan thei to kan so in bo sai kan kalpui mu pa hela hian pandal kan zar zomanga asung hi chu tian thlen thei mai in tuk ver vo hi chuan le kong ka vel vo hi chuan kan in ring to a hatlang ni tin kumin chung hian in detail in ni tin mystery te pui tur kan in siama natlang tha poi kan tho nem to khop mai kan lung rual na a tha a bia lang ten hatlang kan neya tiang chuan ruam man na kan siama kan thok mu berengani hi kan bek in ruang am chu ani hei bek in lian ve pangai tak chu ni in kan ria sumsui bial te hian missions conference sang ni somni pathum an thleng don ani ti an ria ta chang hian thei to pin ma an la ngala bial tu pastor reverend HF mal soma hovin organizing committee te an dina an upa lian thangpuya secretary bro HL Chandama treasurer twal upa chanchin moyate anni ho tenen ti hian manase te kenan lo la a an phur em maya koshan hote an phur em mai boka pastor soidanin natlang te hi somriat te an natlang thina ni somriat somkwa te an natlang thina an phur em hi awan lom om tak e an tho ho na te a tha to kin an tang rual hle ani ti asia te biakin salai mek anni boxi a conference na tur hian suman mamo tam em maya bial tu MLA ne na in lo na tur te andila bial tu MLA eflan nun moya mi fel tak hian in lo na tur te lo siam sakin tuna kan muang hian biak in kong RCC pha turin na lo pe a alom om tak zet ani biak in kotwal RCC chun ngei maya khompui palai te kan han twal chai don ani a anuam don in a phur om to te me nia o chuwangin khompui kal thei lo hlaw le angche thei to bin lo in bo sei sau sawang ho a khompui thleng tu tur ko shan hote heti tak maya anin bo sei awang po hian conference ti hotling turin kal cheu itu mangu a ole tu na ve thung chuan sumsui bial tu pastor quarters lam in belchiang vele lokang o
ti chuan sumsui bial tu pastor Reverend HF Malsoma interview na in azui ngal don ania lo thlir zelang a Đây kan pastor sumsui pastor quarter ania hey building sumsui bial hi kum som na kan mang ve deuh me kani o helam hi hey committee room sitting room ania sitting room hay hi an monu anh ấy làm hi so ka kul ang han room om het an om boka het a hen room pakhat a om boka chuan hay hi kan pastor ania kum sang ni som pakwa khanang ron luta ei kumin chia hian nei to min bak chu an chuak to mai the ani ei no te ten nei thar ani hi ikan quarter chung an noi lam te ne kena kan tilang le don ne kan quarter ani he kong pulbul World Road bula chi World Road khani ya chon he kan kong puine tur kha iki kan pe in sakme khani in noi lama na chuk khang in noi pan sang na ni hi in noi ani he khum ten siam me kan khol khum tur te chon room hi he lama hian hi room khat ani room thum oma hian sitting room len room thum a om ani helai hi zim le hret helai khum pakhat hian ei khum a oma room zon tak a om ani helama hi room ei om le a khum pakhat a om boka hi anwar quarter nuai ania room thum sitting room nen room li ang sitting room nen chuan li a om ani room zau zo ka hen helai le athanga khan kaluna zau khan khum ni thau da tu mania teng chuan room an na siam ani helai mi nen hian room khum ni alen thei chuan da tu mani chuan helama hian hei an chu thlanga hi ta hi bathroom oma ton tonin ei bathroom buka hi helai noi thla henglai hi quarter ram hemi deuh chin hemi thing thu pui deuh chin phei hi ani deuh mai hemi chang el omna moi phei chin helai vel hi quarter ram chin chu an deuh mai kan chho lenga ti chuan kan quarter he kong pui dunga tak om kan ti kha hi kan khom pui thlen na tur khania chuan hei garasi lian vak lo pakhat kan a om ve boka chuan in chung lama han kan lon chho lenga kan quarter rong am chu ni lon chawang in chho lai po la zelang chung hi lon chho thaya an pastel kum sang hi som pakwa khan an ron om lu to sum si beli kumen hi kum som kanum na kan ni ve na tur chaw ania chuan kan pastor kumin bak hi an nei to lo ani quarter chung ani ani deuh mai a sir lam chu la karem tuk lo sir le lam tuna sumsui bial tu pastor Reverend HF Malsoma interview na hi unaw pachanda ma hian aron nei le nga dona ilo tirang le kan zo tanga ingti ko mange in ron om sao thì có sông bọc qua sao thì là sông bọc qua nó sông như bọc qua sông sông cái nào luôn ani chuan kumin hi kum som in om na turan kum ngai in om na turan ton mo ani chu ani chuan kumin in om zo chon na kum chu
ai kumin chin hum tol kumani ve tamai ni mo le to mai nge sum sui bial hian nuam em sum sui bel chun lom takani ani le kan khom pui thlen tur te enge in bo saina te a tha em ni pui pon phur khom mai abi takin bel chung mai pialama ami dong tu sum sui ko khani na sa ta bo sia ba thang pon ni puya along khom mai alo mo mani ani chon mi khol te hi engzan nge lo thleng thei tur lo dol thei tur a inin bot sai o ko khana chuanin som thuma kama som pama chen se soma ang tu takan bo mana nan le mo chuanin about chu ko handang a hianin som ni kan lo theng ve a ti tong te pon ma som panga ko handang ho loin ring te pon no ve mai ani le khom pui thlen tur biak in hi eng alien eng tiang alien nge mun le kan nei le adung hi fit som riat ane awang fit som le panga chuanin gallery la om le mo tin a mar lam hi a pandal la zawe hi tuma dam chuanin october nin hi a hianin bial huam na tla bial organizing kan hoto ten ko antum me ka to na hianin bo man nakal me ke in khom pui in bot saina in nei chomu mu breng ani mo ni tin na tlang sum sui a hian ko khran member eng zat vel nge om re le zathum som seri chuang an zathum som ve danga chukan ni ani chu ko khran member po kon thla le mai bial chung a hian na hriat them bial chung member bial chung a hian zarian le som bor ve kan ye ani tak chu na tlang pali thia sum sui lam sil le cholung chuan hoi fa a hian district tournament te ko adame ka member se ro su kan la nei lo ani tak chu alo mo me na tlang te he in tha thayem engang nge nin bo sai na na tlang hi atang pui kan tha somli kan na tlang chon kan kem kan tiamo ale tam hianin zale somhi te za som te somre som ko te kan ni tlang pui ani tak chu sum sui hi aizol ran kilometer eng zat vel nge ani somga ani chona hnai vewa a hnai mai piala ma kong hi a thamo kong hi du thu sa ma ni kong thalo hiam lo Walbeng road lung lei ro thena pal tlang pa tlanga ani chon parking na tur te khom pui na vela arem chang tha mun tha kan nei theyang em om tura chon kan ngai hianin suwa tu ten du hanan kalpui me ka ole kan zona te min chan changa wangin kan lo me ale ko lo me
Welcome here, we know what you call again.